Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Komisi benta ban penslur ba ban ai ya garansan ni gisam don sab makin yo ban pen iya ka sab gapong bagi dan baru komisi benta ban wanra ke jinga jan bagi jinga tili hapok ka dong ka than nong tliu bro ko we kasno tilang society haring kat ke jinga trelang bagi nyo trap achik national movement east and west khasi hills district lem bagi sunjuk kinong senshar nong tliu area haga ka project uklalin kot ajar posan klio ban penlong ya ka samoy lek kemen haga snong lat artet Hakabau MLA Kamairang Constituency, ubadai hakajo kapor, Chairman kami Gilaya State Planning Board, ulawan banlong kumukongsan, hakajinga don lang kihe officer ke East and West Khasi Hills District. Kinong pinya ikiloong bagajing penlong ya kanika tamasa, kelong ru shibenta ban penpau perthei, yaki lightly ke jaka jungok kai ki badan haganika than ki bikin thop, yaka ar liang sim ke kshat thop, bar kelai artat leg. Hakajinga kop Miss and Mr. Arliang sim nong tliu area, kasamla bukor shisha pathau baru samla flourishing marbanyang klayo ra ka namla do kat bai ka kedan ka ba la yo ra ka samla bukor shisha kharthang mau baru samla plan bor khalan shushu no ga jiyo kop shat jiyo kop rwai la pin shong shit shushu e ka samoy le kamen ha ga ni ga sngi de ga jing rwai na ga samla bate themai nong rum bat ga jing tem DJ Nga so manong bagi kun samla kani galat ka kabu kani ka platform nakabanta jopi hakini ki por ki pamantang yo i sipon ki kun samla bagi slur ba banle ya ki kam ki basneo ketingwan jo ngamata kalong ban aimin sim yakini ki kun samla ki basim ya galanti ban slur ban le ya kikam di pabha ya kasap ya katalen ke baki gidon ban pedi ya kata kasap ke jongki ngakwaru banong ya kino isim matangi kajing job long manekong lani bom job kam de kadaw jong ani ke festival kabanekong ya kabangaso banong kajing job jong pi baro ino isim matakalong bapisnur banwan maniyeng hangni ban pedi yala kajong kasap kapong kajong pi ngasukwa miya tu ya kibawan na sabar jong kani kadong katan bangidon supon kinong syar hagani kadong katan hagi program ki pelong sisinong ngala julai barobor pangayoi kidon supon kasap kidon sipon ka benta joki ka baki kidon lakalong kesat na negarway bat kum tata dan rei ka kum kani ka program ka bahe kot 4 juk kamyo habay kublay yang sensisin barbot balong way ni kinoy alam nata ba artist jo ka SNM bat kumju ya ki nong sensar slong jo ka nang priweria ki bala sim ya ka senjam ban play ya kena samla ba kinyo ya ke ban peni girong phong dapat mentan bagi ya ini media show na sini gadong katan lai rekat menong ya sedeli kumaya sa Bangalore ki program kum kini kibaya lai ya katu ka Miss Shillong Miss Northeast Miss India Miss World bakum tatapel mo midon show jinduna lai lalong perfect mentasi dan nay ngidon kam sibon itu kinaro ibani simenta ngakwa ban ketu ya kani kawai nginang ba ban ya bot ya
kajing le bat kajing tri jong kiwe ki jai dun rio na kan tu ki kun samla sini kajudon katu kata traditional round mo katu ka round ko paput i ya ka kup kasem tenrai jungi kasi ka kup kasem tenrai jungi kum ka jai dun rio kajudon kum katu ka round ko pakilong ka traditional round Kaba si round kin hapanyay katum karyam kabit kabangi kum kajay doreo ngidon. Ngangin scam ngam tip dalakam don dalakadon kalabiang dalakam don hagi program ki paper ki papisan penlong hagi por ki banwan kin mau banum kelet ialah kejong. Lamar ngimde ban syue buat panggil jong kiwe kalong ke ba itnat bangiru ngidon kesap kum maki Henry walay kelet ialah kejong. Kata kalong kapajon kamba nama karyam kabet jungi kalong karyam kabet kabaruspa adu kata-kata ngani tu ipi abang alai syabar konglung lilukat banga iriam da kejensem balabai fong ya kejensem ishab idhar kiwi kijay beriu ikodi ade ingin yesunulang Balai namar ki itnat ya karyam kejongi. Idaong sisya karyam kepada itnat do tata. Badon ki papan jensem. Aing sem. Aing sisem la don. Habi ai ko bengira tentang. Te wat ong bakajongi kalong kaba isa dum lani kaba isa kendong. Ndrei kenmau ha karyam jongi kalong kawai na kiryam Ibaruspa ada utata ngamtip tujukan mau nem ha ke Independence Day hang dia Delhi abadon ki program Independence Day Republic Day abakale ka troop lane ka group jong na bekale bar ka day ka tu riam tenrai jongi kasi senrang bakete habaki fong ka jing isokun ka jing isong dor Kajing irus pa anyong katagariam kalong kapapalan liam pani ya kiwi kiriam yakin mau yakani kabangaru nanu kamasim ngai it yala kajong wala nanganang banle ya kajong kiwi na ay kiting kitbok kiruyang ya baro kibisim mata hagani ka program ngai scam bagani ka festival kabaningkong mentasi kanong ka festival kabajok Kadang siyo ia kani ka dorkas memorandum mentan ngan sampai terpang nakal yang jonga ngatip mapila ai ya ka memorandum sa minister jong ka tourism ndai ngakam yo lat men yakendu hadu mentang kasi bangawan sini namar paula le jingle sebab nolowan ngan simkia nakabenta kum ka jingerap ya pi ka organization Haka bedai bat ki jinglo tinsep ki bedai bat kene ka festival ka pamenta. Yang scam balada don kiwe pat ki bangam miolat mentude magana yo mentan ya kineru na sisi makmat kum kita kimat trekam ki bedai naga beta kene ka dong time roko. Angin ajing takti kat bar sedang penuh. Ina ajing takti.
Image Butter Kisha Patel. Miladei. Baningkong Snai. Neki Balapanyat. Dakat Snop Tilang. Society. Bahkan dari kasihan ke Baningkong Kabaunil Samla Unlang Urang Babril Tam. Hanong Tliu area. Teka Kajongu. Arbot rinta tiang snobaban aja di kusma onong rang first kali arbot nong rang insa je kumjuro na kamantai ki mes kamla teman chuyang untuk long chap ya chap chap Sacrifice on us out. Alliance and Montreal area 2025. Jubil Sabong Biar Southway lawan Biang Ronda Piang kami naik jim top day Idol Yonsika Group Kapala Yo